Dobar dan svima, opet se vraćamo se intervjuima nakon opet neke kraće pauze. S obzirom na sve čudne okolnosti koje smo imali zadnjih mjesec, dva, koliko već od zadnjeg lockdowna, onda sve nekako čudno, pa tako i ovo. Ovo je intervju broj 1, zato što sa mnom je jedan jedini gazda, pa ne želim uopće reći koji je ovo broj intervjua, da on nije bio prvi intervju, pa onda je ovo službeni intervju broj 1. Ko ne zna, sa mnom je Danko Greiner. Danko, pozdravi ekipu i ne moraš predstavljati tebe, ko ne zna, onda bolje da isključi odmah ovo. Pozdrav svima, evo, drago mi da sam došao u intervju. Pozdrav cijeloj GDSI zajednici, eto, idemo u intervju. Da, idemo u intervju napokon, eto, nakon... Prvo smo kao dao si, vrlo si ovako velikodušno ustupio si mjesto drugim ljudima da možemo ligu, da malo populariziramo ovaj intervju, ali onda smo rekli... Malo da se probije led i to. Da, kao to, a onda rekao sad je vrijeme za one heavy guns. Tešku artiljeriju smo doveli, pa onda mislim da ovo je idealan zapravo period gdje možemo danas malo neke stvari proći i neke tehničke isto stvari koje možda nisu najzanimljivije, ali čisto ono ko će da ljudi skuže šta smo htjeli, šta radimo s ligom i di ćemo nastaviti. Pa eto, moj zapravo najbolje da odmah na to krenemo, da krenemo čisto kak je samo neke najosnovnije točke, šta sad vrijedi, kad se vraćamo, di se vraćamo. Aha, znači prvo aktualnosti, da. Znači malo nas je moralo pitanje, naravno svi smo jedno dočekali taj dizanje lockdowna i da možemo krenuti. I pitanje koje je bilo na stolu da ćemo završiti 11. mjesec korona ili ćemo krenuti odmah na novo, pa smo se ipak odlučili da damo priliku svima koji nisu stigli u 11. mjesecu, a ipak su htjeli, mogli, željeli odigrati, da imaju priliku, a i da imamo biti 5 dana da malo vidimo di smo, šta smo, počeli to stvarno krenuti, da odradimo ove administrativne zadaće, ko igra, ko ne igra. I to je to, dakle kreće se, zapravo već je krenulo, odrada ovog 11. mjeseca korone do 8.2. koji je, da to nema kalendar, do... 8.2. je ponedjeljak. Onda do 7.2. Nedjelja 7.2. Nedjelja 7.2. Tako da je vikend bude uključen, za vikend se dosta igra pa smo na to gledali. I onda krećemo od 8.2. krećemo sezona 2021-03 koja će trajati mjesec dana, dakle do 8.3. To je bitno napomenuti. 0.2, ako nisu shvatili, to je drugi, znači sezona, drugi mjesec 2021. Da, znači 8.2. to počinje. 8.2. počinje, da, i sad ćemo malo tu, ima taj pomak, nećemo više od prvog do prvog, ali eto, nada se da neće biti previše zbunjenosti oko toga. A pa vidit ćemo, da, sve u svemu, do ljeta ćemo počinjati u drugom tjednu mjeseca, to je otprilike kratki rezime. Kratki rezime, ali sad, nažalost, ništa ne planiram dugoročno, sve ćemo vidjeti kako će biti, šta će biti, ono. Tako da, eto, prilagođavat ćemo se, uglavnom uvijek su aktualne vijesti na stranici, ako nešto fulamo ispravimo, tako da slobodno posjetite stranicu i malo se ažurirajte vijesti i pitajte slobodno naravno ako nešto nije nejasno. Ja sam danas slao mail ko igra, ko ne igra, 10 ljudi se javilo, od toga dvoje pitalo do kad se igra, ne, da nije do prvog, tako da eto, to nam je izostalo, tako da igra se do 8.2. ne, do 8.3. Do 8.3. To je do ponedjeljka. Do 7.3. Znači zadnje igramo, u nedjelju igramo. Da, god će pali, mislim na sedmi. Ne, zadnje, tako. Da. Dobro, to je onda otprilike nešto, mislim, sve pratite na stranici. Dobivat ćete na mail sve bitne stvari za prijavu, to sve znate pratite, pa pokušajte što manje s glupim pitanjima, odnosno, redundantnim pitanjima, evo. A druga stvar je, imate Discord, to je neka nova, da možemo odmah to zapravo, to je onak fora stvar koju smo započeli od zadnji put kad je bilo, to je FAK je pokrenulo tu ideju i to je u biti nekakva alternativa forumu, gdje smo shvatili da bi to moglo biti, da bi moglo poslužiti, pa da je malo objasniti ljudima šta je Discord. Da, znači moram odmah pohvaliti FAK-a. Inače, kao i sve dobre ideje, uvijek ih prihvaćamo, ali nažalost moramo i uključiti nekoga, pogotovo to neko koji predloži ideju da nam malo pomogne da sve to isfuramo, tako u ovom slučaju je Vedran FAK stavio svoje leđa, tako da pozivam sve da se uključe u Discord. Šta je Discord? To je jedna nova platforma, relativno nova platforma za komunikaciju, znači alternativa forumu, chatu, sve u jednome, tako da molim vas da svi to isprobate, odnosno što većem broju. Vidim neki još uvijek idu na forum, piše
ko je za friendly, ko je za ovo, probajte, instalirajte, ima i aplikacija, ima i web verzija, tako da trebalo bi to kroz neko vrijeme postati standard da preko toga komuniciramo. Mislim da je bolje, brže, efikasnije. Sigurno jednostavnije. Ima raznih opcija, ja ih ni ne znam sve, ali onako, ajmo reći, idemo s vremenom. Forum je, znači, to su 90-te. Ja, mislim da svi smo već, vidjeli smo na WhatsApp grupe, to svi smo članovi, to je otprilike neki sličan princip toga, znači imaš taj Discord, imaš tamo različite teme, svi smo na mobitelu imaš aplikaciju, skineš je i puno preglednije nego forum, puno jednostavnije. Onaj forum je stvarno, evo, mislim da taj forum je izdao verziju za mobitel koja je bila katastrofa, znači, ne znam ko se šalio, kaže moram imati frenda koji radi u Google da mi pomogne da se logiram, a nakon toga je pitanje hoćeš šta uspjeti. Tako da pokušavamo se riješiti tog foruma i prijeći kroz komunikaciju na Discord. Eto, pa do sad ako ima kakvih pitanja, ako se neko nije snašao, vedran fak, molim vas. Obrate se njemu i on će vam vrlo... Sa zadovoljstvom će vam pomoći i uključiti vas u kako se zove. Imate i Knezović je doktorirao već taj Discord, on će isto vrlo rado pomoći ljudima vezano uz to, pa javite se, njih dvojica su vam glavni administratori toga. Ako oni nešto suprotno kažu, nemojte mi vjerovati. Dobro, to su neke tehničke stvari koje moramo reći, znači to je, pratite stranicu, pratite Discord, bit će tamo, mislim tamo, čisto znate, tamo neće biti objava u smislu da će Danko objaviti sad šta će se dogoditi za sad. Ne, tamo neće biti službene objave, znači neko me čak je već pitao prvi dan kad su te mjere, šta će, dosta je bilo nejasno, nisu rekli tenis može, nego su rekli mogu se igrati sportovi na varni i individualni koji su u balonu, ba daj reci tenis. I onda smo mi to malo prediskutirali tamo na chatu, ali ne možeš imati službenu objavu, ipak moraš malo pričekati vidjeti, tako da ajmo reći da je to neka neslužbenija komunikacija, ali opet je fora, prirodno nešto. Definitivno, pa pozivam definitivno, ali vidim već svako malo ljudi se ulogiravaju, ima ih sve više i više, vidim da ljudi pišu, koriste to, pa mislim da će to, bit će to sigurno bolje u foru. To sigurno. Dobro, eto, to smo prošli, a onda možemo ići na nekom formatu koji smo inače išli, s obzirom da nisi samo gazda lige, s obzirom da ti čak igraš tenis. Pa ajmo se malo koncentrirati na Danka. Prvo idemo se koncentrirati na Danka ko igrača. Reci nešto malo o svom tenisu. U ligi si vjerojatno od samog početka, bi rekao sad da si osnovao ligu, čisto pogađam. Je, to se znači to je tamo koja 2008. A niste malo o svom tenisu, kad igraš tenis, koliko igraš tenis, jesi dobar, jesi loš, zašto ne znaš kako? Igram tenis od kad sam klinac, ali to sve nešto neformalno, stihijski, usput, ništa da bi bio u nekom klubu pa da imaš neke redovite treninge. Nego buraz, ja stari nas malo fura kod jednog trena, pa drugog, pa onda u osnovnoj školi imaš frendove, pa onda tam niko ne zna reke držat, pa si super ti, znaš, onda gledaš sa strane ekipa igra ozbiljno i tak. Tada sve je to pomalo, a onda negdje mislim da oko srednje škole sve faks, da je to skroz stalo jednostavno, ništa. Ali čak sam na faksu, ali uvijek mi je tinjela ta neka, ljubav, a falio je partner s kim ćeš igrati i tako dalje, neko ko će vući sve. Čak sam na faksu probao isto stavio, još nije bilo toliko internet razvijen, na oglasnu ploču ko će igrati tenis, skupio 5-6 ljudi, ajmo nešto početak lige, naravno igrao se 2-3 susreta, ništa doviđenja. Ako niste shvatili Danko je malo starija generacija, kad je bio mladi internet, da ih nije bio. Da, mi imamo priče još dok nije bilo internet, to je romantičarske. I ništa, onda je bilo, kako se zove, znači ta jedna velika pauza, onda sam igrao pingač jedno 10 godina. Friend mi pozvao taj Sokaz, to smo igrali. Isto smo prvo igrali ko klinici samo imao sam doma stol, pa to smo igraš po kvartu, odnosno u ulici ko ti dođe. Vrlo ograničen broj igrača kuš, a onda kad smo ušli taj Sokaz, što je to ligaško tenisko natjecanje, super, onda igraš natjecanje, odmah ti je to druga priča. Koja se liga bio u Sokazu? Pa maksimalno sam dogurao do 13. lige. Maksimalno. To zvuči katastrofalno, ali mislim, ja ne znam toliko, znam otprilike po drugim ljudima, ljudi koji fakat jako dobar ping-pong igraju, a baš to je tipa 13. 15. ligu, zato što ima koliko, ne znam, bolest. Mislim da ima 20 liga. Da, isto su malo mijenjali formate, prvo su bile A, B, kužiš slično kako mi imamo. A onda su, mislim, opet stavili da budu sve po jedan, onda si stvarno mogu završiti u 20. ligi, to je bilo strašno, ne.
I tu sam mogu reći da sam tu vuko dosta stvari koje su loše, koje su dobre, kad sam planirao ovaj GDSI. Mislim, kad sam planirao GDSI, sad to rekao. U tijeku razvoja GDSI ja sam primjenjivao ono znanja koje sam tamo vidio, šta bi moglo biti bolje, šta bi loše i tako dalje. Uglavnom, i da, nisam jako dugo igrao tenis i onda je slučajno neki, odnosno friend od supruge moje s posla, kao on bi igrao s nekim tenis. Ja mislim, ajde, ili je prejak ili je preslab. Ok, igrat ćemo 2 puta, ali mi je to stara ljubav, naravno želim. I to ti se čovječe, nama se svidjelo i uzeli smo, taman je zima počinjala, uzeli smo jedan termin, trnje od 10 do 11 ponedjeljkom. Znači, elitni termin, znači nisi mogao isto bilo frka s terminom, di ćeš naći, to smo nam ponudili, rekao ajde. I to smo odradili cijelu zimu. I taj kolega Walter radio je sa Dražnom Zrnom. I onda je Zrno se uključio malo i tako sam počeo širiti ligu, sad sam malo krenuo već sam pričati o početcima lige, a ne samo o tome kao što sam igrač, tako da se vratim. Možda sam ja krivo, možda smo trebali početi o početcima liga. Ne, ajde da završim ja svoju priču. Pa to je zapravo to, znači koliko sam ja igrač i koliko imam škole, znači totalni rekreativac koji sam zapravo pod navodnicima ozbiljnije počeo igrati tek zapravo kada je liga počela. Onda sam imao kontinuirane mečeve, a i prije nisam imao nekakav meč, igraš s burazom, igraš s frendom, nije malo lupanja, ali... Malo parovi, starci i nešto skroz, nešto to. Neobavezno za razliku od... Dobro, i znači od 2008. onda igraš, koliko puta igraš tjedno tenisa? Od 2008. pa onda sam 2008. tamo sam se negdje oženio, nisam imao djecu, ništa, igrao sam 3 puta tjedno, kad god je neko htio može, idemo, kuš, nema, tražiš s kim ćeš igrat. Čak sam prije tražio, prije nije bilo toliko, sad ima već i Liga Tera, i ova liga, i ona liga, ima dosta Liga Princ. Prije nije bilo baš toliko, znači ti nisi mogao naći, ja sam se respektivao i bio je Dinamo. Onda sam otišao tamo igrati. Tamo sam igrao. To je na Ravnicama? To je tamo na... Kod Kraša? To je kod Kraša, da. Znači to je tenis centar Maksimir. Mislim da oni pola imaju taj tenis klub Dinamo, ima pola terena, pola je ostalo tenis centar Maksimir. I tamo je ta bila neka ekipa koja je igrala. Ali tamo mi se nije baš previše svidjelo, znaš, to ti je onaj redovi, nekog napadaš, ovaj tjedan ne igraš, pa dobro, onda ideš red više. I tak, nije bilo baš nešto, ali je bilo bar nešto, znaš, bar sam igrao, bar sam upoznao malo ljude, odigraš koji meč i tak. A onda sam paralelno skupljao ekipu sa strane, isto ko će igrat. I zapravo smo prvo organizirali par turnira. Nas 8 se skupilo, pazi, 8 igrača, 4 terena uzeli i odigrali mini turnir. Znači 4 igraš prvo kolo, drugo i finale. S tim da i kad gubiš, igraš na drugom terenu. Treba popuniti terene, tako da su svi odigrali 3 meča i onda se zapravo imao od 1. do 8. Sve razrađeno. To smo par puta odigrali, onda je bio jedan veliki turnir. I ko je bio iz lige, ili ima nekog kog znamo odavde da su bio na tome? Pa će obavezno Zrno. Njegov prijatelj Lovrić. Naravno. Oni su od početka. Dino Lišnić, ne znam da znate koga znate. Ja ga znam. Znači, on mi je jedini poznati iz lige, njega sam znao prije lige. Znači, to je to. Od lige poznajem 2 čovjeka prije tenisa. Znači, doslovno je bilo skuplja ljude, ne znam kako, po Zagrebu. A to je to, mislim, sad da se neko Hrvoje Kralj. Jedan i povratnik u ligu. Da, on se nedavno vratio. Da li još ko bio? Ja, to je otprilike to. Lio je došao malo kasnije. Ali mislim to su bilo 2008. Znači ovih prvih 10. Lijović je došao, mislim da je bio, da li je Lijović bio prvi na prvom većem turniru 16. Aha, to je bilo... Kromo Savica. I kaj isto, onda sam ja skužio, ti turniri su fora, ali gle, problem ti je skupiti 8 ljudi, problem ti je skupiti 16 ljudi. Ajmo mi nešto da će biti kontinuirano, da ti kroz tjedan odigraš, za tenis ti treba jedan čovjek, znači morao 16 ljudi skupljati čovječe da bi odigrao. I tak se je razvila ta ideja, ajmo vamo tamo i onda sam rekao ajmo probati ligu. I to je sve krenulo naš prvo blog, običan blog, ljudi meni šalju na mail rezultate, ja to vodim u nekoj Excelici, tak, sve. Ali biti ti si, da razriješimo sve dileme. Liga je u biti tvoja ideja i ti si osnovao, nije to bila neka ta da je 8 ljudi osnovalo zajednički. Ne, to je apsolutno moja ideja. Sa svim s kim sam igrao turnir, igrao sam ja
i tenisa, neki drugi turnir, dođeš kad je bilo u Španskom ili negdje, skupljaš ljude, pričaš s ljudima, hoćete ovo ono, malo nezgodno nikog ne poznaš, nisam ja iz tenisa, pa ono baš doslovno vučeš ljude za rukav. I cijelo vrijeme razmišljaš i onak, kolega je bio na poslu, njega sam isto regrutirao odmah, pa ono, kad ideš na pauzu za ručak isto ono, kak bi mogli, jel bi mogli ovo ono. I tako kreneš i ide malo po malo, znači liga je prvih ne znam koliko, 3 godine bila na 15-20 ljudi, znači to je bilo prva ruka, svako ko je znao svakog, ne. Ti kad god si nekog pitao, bilo ti je čudno, znaš, kakva liga, ko će to kaj igrat. A dosta mi je bilo upitno da li uopće postoji tako široka baza igrača. Kužiš, ja kad sam došao nekad na Kromos, to ili igraju klinci, ili penzići igraju parove, ili su neki poluprofi tamo naš koja ozbiljno igra, znači da li postoji rekreacija, da li postoje ti ljudi, kužiš. A sad, tehnička smetnja. Po profilu ljudi koji se prijavljuju, to su sve ljudi koji su tu i tamo nekad igrali, bili su neko vrijeme u tenisu, više ili manje, i onda je zamrlo, ne. Ja mislim da je to najčešća priča, znači koliko put sam to čuo, ko klinac igrao sam 7-8. A ti kad si izvana, ti ne znaš da toliko ljudi postoji, uopće ne znaš da ima ljudi koji igraju tenis, koji bi uopće htjeli igrati, znaš, neko ti voli igrati sa svojim frendom, nećemo sad imenovat, i to je to, kužiš, i oni imaju svoju ekipu i kaj će se igraš sa nekim nepoznatim, ko zna kaj ti dođe, kužiš, uglavnom tamo. Tada sam ja dosta imao tu dvojbi da li to će uspjeti, neće uspjeti, da li su svi toliko otvoreni, da li su toliko kompetitivni, znači uvijek naglašavam, bitno je to glavno da se igra, znači bitno je da se druži, da si ti odigrali, sad super neko pobjedi, ali ne želim da to postane onaj primani drive, nego bitno je da, naravno pogotovo u početcima, da imaš s kim odigrati. Ti kad skupiš, rekao sam ja, klika potpadne, a onda si ti skupio 10 kontakata, možeš sutra nazvat, hoćemo igrat, kuš, a ne da ono, se mučiš na naš s kim igrat. Ne, kažem, ja sam to rekao, 100 put sam spomenuo, ta ideja, općenito taj tvoj početni entuzijazam i ta proaktivnost da ćeš ti praktički doslovno vući ljude za rukav i pokrenuti nešto, znači to sam rekao, ja se divim tome, da kreneš iz toga, da kreneš praktički doslovno od jedne osobe si ti krenuo. Znači to nije da sad krenuo da ste vas bili, ok, nas je bilo 6-7, nas je bilo u dilu, pa smo onda mi osnovali na 6-7 pa smo se proširili. Ti doslovno kad kreneš od prve osobe, doslovno s jednom osobom, ako kreneš i završiš na 250 plus ljudi koji su aktivni kad gledaš to single i parove sigurno, to je stvarno nevjerojatno. Znači to ti skidam ti kapu i mislim da ti svi, cijela liga ti skidam kapu o tome. Jer to je sad malo ulizivanje gazdja. Danko zna da mu se inače baš ne ulizujem, pa eto sad da se preko ovih medija da mu malo potitram, ali stvarno svaka čast na tome, pokrenuti ligu iz ničega i u roku od par godina napraviti nešto što je, po meni u rekreativnom sportu uz soka, znači ping pong i tenis su dva najbolje rekreativna vezina sporta u Hrvatskoj i to je stvarno čudo, ima toliko ljudi, toliko turnira, to da praktički ljudi sad gledaju dosta institucija, gleda si je postoji institucija, ti imaš to je toliko jako, to je toliko prošireno, naše, ne znam, priča malo o drugim gradovima, koliko to već ima, to je nevjerojatno, vjerujem da tebi još čudnije to. Je, pa dobro, znaš šta, lako se to razvijalo, pa nije sad toliko čudo, znaš da je došlo odjedno pa je boom. Jer kažem, mi smo godinama rasti polagano i sad ne znam, baš se sjećam, ne znam koje to godine bilo, mogu bi se potražiti, znači Tomislav Jurčić, jedan od prvih, isto je bio prvih, vjerojatno 50, nemam pojma. Kuš, kad su mi došli do 100, znači to je bilo... A to je 12. To je bilo, i sad on mene pita kao, kad mislio kuš da će biti 100? Pa rekao, di bi mislio, skupio sam ekipu za igrat, baš onako, totalno se sve razvilo. A ništa, mogu reći samo da je trebalo izdržati, jer ti imaš i dana kad ti se da i ne da, pa te neko naživcira, pa te ljudi malo počne kritizirati, nešto valja ovako, nešto onako, pa ti vidiš, gledaj, sad sam imao skupio 20 ljudi, zakaj bi se s tim, Ja, pa definitivno, što ima više ljudi, veću šansu da će biti to, neki pacijenta, pa... Tako da, eto, bitna stvar je bila izdržati neko vrijeme i onda kad vidiš da to stvarno krene, da ide, da se zalaufalo, onda je to već druga priča. Je, onda su došli ljudi, vjerujem kad je tad se Gina uključio, Chris se uključio, ljudi koji su stvarno kasnije, koji su stvarno, ok, ti si možda postavio ligu, ali ja mislim da njih dvojica su, kad su to bilo čak i prije mene, ja ne znam da li još neko bio imao toliko krucijalno utjecaj na ligu osim njih dvojice. Da, tog pitanja sam se bojao da me pitaš, znači kroz ligu je prošlo stvarno puno ljudi i puno ljudi se uključivalo i na ovaj ili na onaj način doprinosilo, razumiješ, znači
Neko je pozvao 5 ljudi, neko 10, neko 2, neko je pričao o neko kući, ali stvarno, evo, Gino kad se uključio, on je napravio još dodatak na web, one sve statistike, entuzijazam, isto, mi smo pričali, satima, beskonačno šta bi mogli još staviti bolje. Chris kad se uključio, to stvarno, evo, kapa dole, turnir je bio, ja mislim, svaki tjedan, ne znam, koja to godina je bila, prije 2-3 godine. Da. Nešto nezamislivo, ja sam isto prije nego što je Chris radio turnire, ja sam radio i turnire. Moram priznati da mi to bilo dosta stresno, pogotovo dan prije, hoće kiša, neće kiša, dogovoriti sve terene, ovako, onako. Uvijek ti neko uskoči i pomogne, ali dosta to stresno, ljudi. Najmanji problem je na samom turniru, kad si ti već se pripremio, dobro prosložio, upisuješ rezultate i zeka. To sam baš s Kirnom pričao, to je... Da, ali tjedan dana prije dogovori sve, ispregovarat, i onda još gledaš hoće ti pas, neće ti pas, pa onda ti vidiš da se može igrat, a gazda kaže ne, mekani su tereni. Ja, tišću ima čimbenika koji ušao. A ljudi zovu hoće igrat, pa kaj se ne mre igrat. Tako da, to je stvarno, mi je baš, a tamo sam ja već negdje gubio malo volju za turnirima. Makar su mi predragi, razumiješ, ti kad dođeš, naša liga je stvarno super, ja se svako malo otvorim tablice da pogledam cijelu piramidu, koliko je to ljudi, koliko napreduje, ali je to dosta virtualno, neko vrijeme su nazvali internet liga, to sam čuo tak zovu. I onda ti je pogotovo lijepo kad se svi nađu na jednom mjestu, ljudi se upoznaju, mnogi se ne poznaju, ove iz 5. lige ne znam ovog iz 1. a priča se, pa ti si... Onda postane realna, nije više... Postane malo realnija, kužiš, ljudi se sprijatelje, cuga, klopa, zezancija, baš onako... A ovo kad si rekao me podsjeća, to je kad, ti odeš na tablicu RG pa ideš gledati ljude, čisto to, da te malo da se bolje osjećaš, to je kod Čiro kaže kad se loše osjećam, odem u banku, samo tražim izvod svog računa, pa da pogledam koliko para, Čiro veseli pare na računu, a tebe veseli broj ljudi u ligi. Je, nekad pogledam baš strukturu, piramidu, puno ljudi i cijela ta struktura je meni fora, to sve to mi je baš gust pogledati, Znamo onda ko je Danko koji... Ajde će dobro tebe, to sam rekao da ću čeći prijatelji da samo zaboravim. Daj mi reci koliko put dnevno se ulogiraš u stranicu? Pa ovako, evo sad je malo nezadovoljno to pitanje, recimo sad kad je krenuo ovaj lockdown... Ajmo reći normalno, znači nema korone, nema ničega, utorak je na poslu se šta već, koliko put dnevno se u prosjeku, ima? Barem 10, svako malo pogledaš, ja u danu znam ko igra, kužiš. I sad onda pratim da vidim ko igra, ko ne igra, koji je bio rezultat. Sad smo nedavno uveli prati igrača pa ti dođe odmah na mail pa može da onda kužiš. Onda ti nije... Razvećevat će se svi ljudi koji sad kad počnemo upisivati svoje sve friend rezultate, to mi se zadnji put je bilo urnebesno kad je bila prva korona, upišem ja nisam, igrao sam kako sam mogu igrati na moru, cijela liga to zna, ali ja nisam htio upisivati rezultate dok nije bilo i sad ista stvar, nešto sam igrao tenisa, igrao sam pogotovo u zadnje vrijeme sam igrao tenisa, a ja upisam sve svoje rezultate, friendly mečeve i onda sam ti upisao isti dan, znači ja si u notes svoje upišem ti svoje mečeve, onda kad se vratilo tenis mogu upisati, ja reći u friendlije. I to ću kad ljudi počnu upisati friendlije, pa ja se ne vide samo moje rezultate, nije nikog briga. I onda ima ljudi koji me prate, onda mi tipa znam da mi se Dobrović javio, ja sam upisao 5-6 mečeva, sam upisao, rekao šta, mislim neki bug čovjek, mislim da, rekao kao di si, kad ti to igraš, kad ti to, pa sad ću isto, imam upisati 10 mečeva, ali imam upisati svoje. Gledaj, znači u svakom slučaju pratim ko igra, pogotovo ljude koje znam, neki gdje mi je interesantan rezultat, znači to pratim, onda moraš vidjeti rezultat. A objava nekad moraš isto, koliko ima objava mjesec dana i za turnir i početak sezone, kraj sezone, neka vijest, sponzor, nešto, znači, puno. Ne, pa dobro, ček imaš opravdanje, ti možeš reći da to kao sa aspekta voditelja lige radiš. Pa naravno, da te ne pričam ti krajevi. Mene zanima, kažem, ta brojka me zanima kod nekih drugih ljudi, koji nisu u odboru, koji nisu voditelji lige i to me zanima koliko je brojka. Nemaju opravdanje, zašto su toliko... Ne mislim, to je super, realno to je super, znači nije to ništa loše, samo imam još da pitaš ljude, mislim da ti ne bi rekli da im je bed, ali kad pričaš s puno ljudi skuš kao je da si ovaj rezultat, ja ne mogu reći, ja sam sigurno dnevno
Pa teško mi reći, ali između 5 i 10 puta se sigurno logiram, ajmo reći da to je neka brojka tu negdje. Ne mogu reći da znam svaki rezultat koji se dogodio u ligi, ali znam ih većinu. Znam propustiti tipa dana to kad možda malo manje, ali ima ljudi koji znam da znaju sve rezultate, jesi vidio ovo, jesi vidio ono, i onda još imaju bolje pamćenje, poput Habuša, recimo koji zna svaki meč koji odigram cijelo sezonu. Ne mora nići, ne mora nići. Onda mi je to čisto onak vjerujem da je zanimljivo da su te brojke. Treba bi imati neki kliker da imaš pa... Da, prati me. Na šta mi se zna da je često nešto ovak bez veze sam na ručku negdje pa se mislim i onda se ne sjetim nekoga, kakav je bilo to, onda se hoću pogledat kužu povijest. Znači gore i lijevo ne znaju svi ljudi da ima tražilica igrača u gornjem lijevom kutu. Mm-hmm. Znači nekom sam to rekao, onako kaže aha to nisam znao, znači u gornjem lijevom kutu ima tražilica igrača i onda pogledam kak sam s Perom igrao prije 2015. kužiš i tako, nešto ti dođe, neki klik, nešto te zanima i onak možeš provjeriti informaciju, malo se posjetiti. Da bi mogu malo veće to napraviti, ipak da imaš neki search, da onda se vidi, ali to je onak dosta nepregledno gore. Da, morat ćemo nešto smisliti. Onda, znaš, kad sam vidio sam ljudi sad, onda mislim možda ljudi nisu takve frikove, ne traže toliko druge ljude, znaš, nije im to toliko, pa onda, kazam, znaš, to je uvijek koliko ćeš koji feature gurati i tako da vidiš, to je... Da, to recimo prati igrača, to nikad nisam kužio previše, ja to nikog ne pratim, jel, nije sada me toliko sad. Mislim, kaj više manje sve rezultate sam vidim, na kraju sezone, pogledaš, pogotovo, ja gledam prve 2 lige, najčešće gledam rezultate, jer to utiče na mene, ali to otprilike znam kako je svakim odigrao, a dalje očito nisam Habuš da popamtim te sve rezultate, pa mi onda nije ni bitno toliko, ali to prati igrača, ne znam, vjerujem da ljudi to isto koriste dosta, čuo sam ljudi, da. Meni je dodatno zanimljivo kad ubaciš nove igrače. Aha, pa onda da. Onda moraš vidjeti jesi puno fulo ili si malo fulo. Da. Ja sam samo jednom, ne znam sam pričao to ovdje ja sam pričao tu na intervjuima ili sam to nekom pričao ovako poslije intervjua. Kad sam ja Koreanca stavio u ligu, kad sam fulao sam, znači maksimalno što možeš fulati, ja rekao čovjek tipa stavit ćemo ga u 4, mogu bi on igrati 3, nije uzeo gema do 6 ili 7, nije padao, nije gema uzimao. Da, teško je to i dosta često sam čuo kritike na svoj račun to što sam nekog stavio previsoko, naravno kad nekog stavio prenisko to se ne bune previše. Da. Ali volio bi, ako neko se ponudi za asistenta pa da mi malo pomogne. Koliko se njih već nudilo, koliko se njih već kao budem ja odigrao, na kraju nikad ništa. Da odigrao, da malo pročita, znaš, malte ne po rukopisu, ne šta čovjek priča, nego način na koji se izražava i šta, onda ja znam još malo pitanja pa da ga znam otprilike staviti. Opet možeš fulat, znači ne. Teško na temelju 2 rečenice, opisa igrači su već dosta nerealni. Sad kad su već u ligi 5-6 godina da su nerealni. Oko svog tenisa, kao ne ljudi koji ne igraju. Da, zato mi je najbolje, znaš, čim sad je već liga veća, pa onda čim poznaješ nekog, ajde, bar ti onda nešto, znaš, to ti puno znači. Ovak, kad neko iz vedra neba od nikud, onda je teško staviti. Eto. Onda sad znate s čim se Danko bori s novim ljudima, pa... Da. Shvatite, moj kašalj, ispričavam se svima zbog tog što moraju slušati ovo. Ne znam da li posljedice korone, ali sad sam zdrav, ali i dalje kašljem, pa iritantno samo. Dobro, ništa, spomenuli smo onda, znači liga je rasla kroz godine, bilo je ljudi koji su utjecali gro na ligu. U 4. mjesecu 2013 je sunce izašlo kad sam ja ušao u ligu, to svi znamo. To je to, da. To ćeš kasnije spomenut, ali daj mi reci drugi gradovi, to me zanima. Drugi gradovi? Gdje smo, šta smo? Wow. Znači, i kako je to uopće krenulo? Kako je krenulo, znači, pokazala se super liga i naravno ja sam mislio, moglo bi to izdrživjeti u drugim gradovima, ali ne znaš nikog, di ćeš sad, znači, jako je teško, sad ti u Splitu reći, ajmo dečki, to mi je super, nađi nekog na webu. Jako teško je svoje ideje promovirati negdje kad nemaš poznanstva, kuć. A ja sam baš freak i ja sam pokušao, znači ja sam po Facebooku gledao ljudi di igraju, i pokušavao sam ih uhvatiti, gledaj kak je super, evo ti, svi su, imaju neke piramide, pa gledaj, nije ti to dobro, poređi na ovo, imaš odmah i statistiku igrača, svaš sam onak. Znači doslovno kako sam lovio ljude prvo za tenis, za sve i tako sam po internetu lovio ljude koji organiziraju, koji pokušavaju nešto. Gle ljudi, ovo je super stvar, evo, pokrenite vi kuž, bit će bolje. Znači nudiš i gotov proizvod. Da, i čak je bio, nećeš vjerovat, da mi se javio preko Marka Kožula jedan tip iz Budimpešte. Opa.
I da, super, ovo, ono. Ja Kako sam to to njemu složio, pa ne mogu se ja točno sjetiti. Evo sad. Davno ili sad? Ne, davno to je bilo prije, sad već Aha, ima. prije, aha. To je bilo prije, znači, Da, kuži, ja ono, gle, postoji interes, znaš, jer šta ti je, uvijek ti, znaš, nadaš se nešto, onda kad nemaš respons, onda malo odustaneš, znaš, kažeš nema toga. Onda se javi neko, mogli bi ipak opet nešto zaživiš, dobiš entuzijazam, radiš, i to nažalost nije živo, znači, on je tamo igrao tu neku tenis ligu, znači tamo postoji u Budimpeštu isto neka tenis liga vamo tamo, i on je mislio super, kako je ovo moje dobro, bude on to tamo prezentirao i ljudi će preći na to. Međutim, to se nije desilo. Sad ja ne znam točno detalje, zašto, jer nisam bio tamo, nisam komunicirao s ljudima, nego on je to stavio, on je to koliko je ispromovirao nije zaživilo. Jednostavno se ljudi nisu prijavili. A dobro, recimo, ono što meni GDSI kao GDSI super funkcionira u Zagrebu i svim mojim gradovima koje znam da su po Hrvatskoj, čak i u Bosni, je zato što to su mali gradovi. Znači ti ne možeš imati jednu ligu na razini cijele Budimpešte, barem bi ja rekao. Znači ti ne možeš igrati s ljudima preveliki grad. Jer ti u Zagrebu nije problem što ti igraš, ja sam na Kvatriću i na Ponikama, to je nikakav problem, to je maksimalno što mogu ići. Ili ajmo s Jazbije, evo, Vule koji iz Dubrave ide na Ponike, to se da putovati. Ali ti u Budimpešti koja je ipak značajno veći grad nego Zagreb, znači ti ne možeš možda imati ligu na razini grada, prevelik mogu tako grad za... Ali to su sve pod nadacom manji problemi, kuš, može biti jedan kvart, može biti samo Budim, kuš, ne mora biti Pešta. Kuš. Tako je, to je sad druga stvar, ako to možeš na taj način. Sve se to da skalirati, ajmo reći, znači mogo je tip, bitno je da imaš jednog tipa koji ima oko sebe ekipu, kužiš, i koji igraju tenis. Sad, ili oni igraju, znaš, na sjeveru, jugu, zapadu, ili će neko putovat manje, više, mislim, ti imaš, u GDS igra ekipa iz kak se zove, iz Zaprešića, igraju iz Velike Gorice, igraju, ne mogu se sjetiti. Čak iz Varaždina, mislim, bili su i koji su iz Varaždina dolazili, igrali. Sad ne znam da li putuju, uglavnom hoćete reći... Mislim, koji su radili su u Zagrebu, mislim, tipa su nakon Znači, sve je moguće. Znači, neko će putovat, neko neće putovat, ali bitno je da uglavnom ti uvijek postoji negdje centar koji može kupiti. Može samo jedan tenis centar kupiti, kužiš. A to kad mislim, znači, to vjerojatno mislim da u većim gradovima da je to puno više vezano na klubove. Da oni imaš klub, imaš članove kluba i tamo se igra. I zato je onako, mislim da više je disperzirano po tome zato što ne možeš igrati. To ovisi, ja reći, o teniskoj kulturi. Koliko sam skužio u Njemačkoj i tamo su svi fiksno vezani za tenis klub. Članarina, godišnja i sad kod nas je gradski tereni igra ko hoće. Kužiš. U Americi isto, recimo, koliko znam, znaš, gradski tereni, staviš samo reket, ja sam sljedeći. Kužiš. Različiti su modeli, različite su mogućnosti, tako da. Dok ne probaš, ne znaš, a i dok nemaš lokalnog čovjeka koji zna kako tamo stvari funkcioniraju, teško. I šta je bilo, uglavnom, i ta Budimpešta nije prošla, a Marin Kosović, koga zna, koga ne zna, je inače iz Splita, igrao je GDS u Zagrebu, i živio u Zagrebu, međutim, vratio se u Split, preselio se natrag i ja sam rekao, Marine, hoćeš ti probati dole. Naravno, dok se on smjestio malo prošlo godinu, dve, ne znam, ne mogu ti reći točno koja je to godina, ne mogu se sjetiti. Kada je... 15. 16. ja rekao. Tako, recimo, otprilike, neću reći da ne fulam. I onda sam ja rekao, ok, evo ti sad tu ta kopija moje aplikacije i probaj ti isto. Znači, on je isto od nule išao. On je isto, nema veze s tenisom, vamo tamo. U Splitu nema veze. U Zagrebu je igrao, ne znam, ja znam kad sam prvi put igrao s njim, ja sam vidio tip Feller broj mečeva. Znači ja u ligi, znači to je 13. Među prvi meči, a meni u ligi treba igram s Marinom Kosovićem, ok, ja gledam, znači ja igram 7. meč u životu. On piše 200 nešto meča, ja rekao kak je uspio toliko mečeva na tuć, pa onda kad kažeš od nule kreće u Splitu od nule kreće. Da, kreće, mislim, organizacijski kreće teniski, znači isto ne pozna nikoga, nije iz teniskog svijeta, Jedino što može reći, više u Zagrebu se to igra, znači barem nešto možeš reći, gle, tamo je dobro funkcionira, bio sam, ima iskustvo, znam da stvar može funkcionirati, ne. Jer sam ja i kontaktirao dosta ljudi iz Splita prek tog pa hoće, neće, pa neće ti oni to igrat, znaš, kao drugčije su Dalmatinci, drugčije je tamo mentalitet, neke priče zašto ne bi dobro funkcioniralo. I tak je on krenuo i stvarno je jako brzo napredovao i sad ima više od 100 igrača, imaju žensku ligu. Njihova ženska liga je puno veća nego naša, mi nemamo žensku ligu. Ima puno više žena, pa ti imaju žensku ligu, da. Imali bi mi imate žensku ligu, da imamo više žena. Da. Tako da, to su bili neki prvi koraci.
uz to paralelno sam lovio ekipu u Mostaru. Kako si došao do Mostara? Na Facebooku sam ga našao. Oni su imali neku piramidu, pa isto pišu Excelicu vamo, tamo godinu dana, znaš, da svako voli imati svoj sustav i misle da je njegovo bolje oći isprobat, naravno. Tada, oni su neko vrijeme vrtili svoj sustav, oni su se ipak odlučili, isto mislim da je Marko Kožul im je govorio kao, super je stvar, pređite vamo tamo. Tako da, moram njega spomenuti, pohvaliti, jer sigurno naš hercegovačka veza to odigrala svoju ulogu. Tada su i oni isto uzeli sustav. I Tome Paleka iz Zadra, moram njih spomenuti, oni su isto bili jedna od prvih. Koja je razlika? Znači i Mostar i Zadar su već imali svoje teniske zajednice, imali su neku ligu, neku piramidu i samo su, ajmo reći, preuzeli naš sustav. Dok je recimo i Split, Marin, i Rijeka, Mateo Papić, i drugi gradovi su uglavnom odmah prešli na naš sustav, jer, znaš, ja kažem, imaš Zagreb, imaš Split, imaš Mostar, imaš Zadar, više niko puno ne pita, kužiš? Da, kad imaš već ti brand se stvori. Već je to poznata stvar i onda puno to lakše. Dobro, di smo sad, koliko sad ima liga? Sad ima toliko da ti ne znam nabrojati, ali ću reći ovako iz glave. Znači, Velika Gorica je bila isto znači Miha Troka, igrao je našu Zagrebačku ligu u Velikoj Gorici, isto mi se prvi javio. Kad sam ja poslao mail svima koji ima druge gradove, kontakte, dajte, on mi se odmah javio. Oni su krenuli, Velika Gorica. Ne znam da li još igraju ili ne igraju. Znači Zagreb, Velika Gorica, Rovinj, Zadar, Pag, na Pagu imaš, Biograd, Mateo Troskot, Mostar, Tuzla. Znači ekipa iz Mostara priča s ekipom iz Tuzle, isto ima neku ligu. Idemo. Pakrac, jesi čuo kad za Pakrac? Znam i di je Pakrac. Znaš i di je Pakrac, evo vidiš, znači isto ekipa 30 ljudi, ne znam koliko ih ima, prije ih je bilo 20, kužiš, hoćemo ligu, može, evo, širi se priča. Koliko su ti ljudi tipa, prvo su se svi zovu GDC? Ne. Znači ti njima daješ, ajmo reći, slobodu. Koliko su uopće vezani na tebe, to me zanima. Vezan su samo koliko mi aplikacija je vezana, znači, sad da ne ulazim previše u tehničke detalje, ja sam napravio onda web koji je puno šturi od naše weba. Naš web je statistiku, ne znam šta sve nema, što naravno normalno čovjeku ne treba. Treba mu unesi rezultat, tablica, profil igrača i rang lista. I stvorili u sljedeći mjesec. I tako da sam ja njima dao slobodu, neko oni hoće imati 6 igrača ili 7, 8, to je tako svejedno, kuć, to je sve... U biti znači da ti si napravio kao franšizu, znači princip franšize, znači ti uzmeš nekakav osnovni model i dalje ga radiš. Tako, a njima dajem slobodu, onda dalje da oni napiše svoja pravila, hoće imati domaćin gost, hoće igrati ovako, onako, kuž. Čisto nema tu spominjati da ljudi imaju, da postoji mogućnost ne. Treba se držati naših pravila. Sva pravila koje donese odbor GDS iz Zagrebački su pravila koje nema odstupanja i morate ih striktno poštivati. Pa naravno, isto koji ovaj u Splitu. Nema slobode. Isto koji ovaj u Splitu ima svoja pravila. Je, ali da ne bi igrači pomislili da ima neku slobodu u krivenju pravila. Ne, samo organizatori imaju slobodu. Da kužiš, šta je fora? I sad recimo kada neki novi, su krenuli, oni su htjeli biti GDC, kao hoću na kuž, njima je fora da su dio GDC-a, dok neko drugi kaže, gle, mi smo bili i prije, kuž, ne mogu sad uzeti tvoje ime kad smo mi od prije, kuž, mi samo koristimo tvoj software, ne, kuž, tako da tu ima tu je mala razlika, ali nema veze. A čekaj, ja znam za GDC Berlin, da je bio jedno vrijeme, šta je to bilo? Pa to je isto pokušaj, kao što ja pokušavam tražiti po Facebooku gdje ima lige, tako sam tražio vani, kužiš. I sad, to je isto duga priča, da ti ja skratim, znači našao sam tipa koji nešto pokušao jednom, propalo mu, ja sam rekao, gle, pa idemo probati zajedno, ti tamo znaš ekipu, ti imam proizvod koji radi, ti samo malo tamo animiraj i to će biti super, ne? Ali on to nije preozbiljno shvatio, on je to, znači, usput, on je bio neki maneken, model, nešto, i onda mislio usput će on, znaš, da će to ići samo od sebe, i jednostavno nije bio toliko u tome. I to je nakon nekog vremena propalo, ne mogu ja voditi tu ligu iz Zagreba u Berlinu, on je odustao od toga,
mislim, imam ja tamo kontakte još ljude, ali kužiš, evo, ako neko u Berlinu, molim nek se javi da nastavi franšizu Je, ovo je sigurno u Berlinu. worldwide se sluša ovaj tu intervju. A šta sam možete, a zašto Berlin? Kao prvo, tražio sam po Americi, isto teško, Amerika, niko ti ne zna, ti pričaš o Zagrebu, nešto te igra, čudno, ne možeš ti, teško stvari taj kontakt. Onda sam rekao po Europi, Europa problem s jezikom, možeš ići engleska, tamo čak i ima nekih liga, ovo ono. I onda sam tražio koji je, ajmo reći, najinternacionalniji grad. Rekao sam, pa Berlin, tamo svi znaju engleski, kužiš. I onda sam tak po Berlinu počeo. Mogu se ići ove gradove gdje ima Hrvata, Srba i to, pa mogu s njima to. Sve sam pokušao. Beč, Minhen i tamo. Sve sam pokušao, Minhen, da, kužiš. Dobro, će to biti, možemo očekivati da će biti GDC, da će se proširiti po Hrvatskoj se proširio, Bosni se proširio, znači možemo ići se proširiti ajmo reći na zapad. Pa ja se nadam, sad vidjet ćemo, ja radim u tom smjeru, planiram, a znači bilo ko zna kakav kontakt, ko bježi na zapad, evo ga, otvaram priliku za proširiti. A slušaj ovo za Berlin. Znači, i sad kak imam prijavu igrača u Berlinu i javiti se Milan Jančić, znači, dečko je igrao GDC u Zagrebu, čovjek otišao u Berlin i nađe tenis ligu u Berlin i učlana se. To vidiš. Znači, ja nisam mogao brati, evo, baš onako. Mogu vam staviti, šta se oni onda javili? Pa on je bio dosta u svom poslu, tako da ga nije previše to zanimalo, htio samo igrati i to je to, kuviš. Eto, možda onda ostaje nekakva šansa da će se proširiti, da će ostati u Berlinu, da će se vratiti ili da će se negdje proširiti, pa ne znam, meni fora mi je da postoji tako nešto, da ako mi igramo u Zagrebu, zašto ne bi se igralo u Osijeku ili u Beogradu ili u... Gle, ima puno platformi, više manje find player, kuš, znači onda ti nađe nekog, hoću sad igrati s nekom, nađe ti ga i tako to. I to ima dosta tih aplikacija, ja sam gledao, ali šta je, uglavnom su one sve potekle u jednom community i tamo su dobre, a s drugi dio svijeta nema. Znači ne postoji globalna aplikacija, nađi mi ga. Meni se prije, ima to već par godina javio neki frajer, to je preko mog brata neki se htio se javiti neki lik, kao čuo da sam ja u odboru GDC-a, tog neko kao čuo za ligu, lik je iz, ne sjećam se više od kud je frajer, mislim neki Njemac ili tako nešto. I kao da bi on, Belgijanac je frajer bio. I lik bi se kao javio meni kao da bi on baš radio taj neki player finder neki, gdje bi kao to napravila se aplikacija i funkcionirala bi kao svuda. Kao registrirao bi igrače, kao ja bi mu bio tu kontakt za Zagreb. Da. Ali nikad nije zaživjela isto ona ideja. Mislim, to vjerojatno od tih ideja, uvijek ima puno više ideja nego što se realizira. Ja isto planiram nešto o tom napraviti. Eto. Ovdje prvi put ekskluziva. Da, za moja ideja ekskluziva kojih je milion, tako da dobro je to sve čut. Uglavnom šta je stvar? Ti kad napraviš aplikaciju, ona može biti super ako ti nemaš ljudi koji to koriste. Kužiš. Znači ja sad napravim super aplikaciju i to koristimo ti i ja. Znači moram ne znam koliko love ukucati u marketing da to ljudi krenu koristiti. Kužiš. A dobro, mislim, ako imaš aplikaciju, ti realno kroz GDC već sad možeš, imaš već finu bazu. Sad smo mi u dobroj poziciji, kad ti imaš dobru bazu ljudi, ja svima u GDC-u kažem, ljudi gledaju aplikacija, odmah 100 ljudi instalira i više ne ideš na forum, nego imaš aplikaciju hoću igrača. Registriraju se svi ovi gradovi, ti odeš na more tamo, pitaš ko će, kužiš, znati lokaciju. To je Slicer nešto pokušava, oni imaju tako nešto slično, koliko sam ja shvatio bar taj Slicer. Da, Slicer je neka druga priča. Mislim, ja nemam pojma šta je točno, znam da sam moram na Slicer digitaliti za travnjak, to je jedno kako se, ali nas su me naslali one maile, tipa imaju neke turnire, nas su oni tamo lokalizirani prvenstveno ti Čakovac, Lovaraju. Da, on je u kontaktu sam ja sa Sašom, nešto smo pričali, vidio sam čim se pojavio, morao sam ja nazad da vidim šta se dešava. Ja, konkurencija odmah. Ne može to tako. Moram se putiti kapo javiti. Znači dvije stvari, on je krenuo više u software za voditi klub. Kužiš, sve što treba klubu. Između ostalog i rezervacije terena, a između ostalog i turnir. Da ti vodi turnir, kužiš. Sad ćemo vidjeti gdje će se profilirati, da će još ići s tom pričom, hoće ići nešto na lige. Rekao mi da je više za turnire jako zainteresiran, da mu to. On imaju jako dobar turnir, jednom godišnje, on baš bude show taj turnir. Mogli bi to tići ove godine, vidjet ćemo kako će sve biti. Eto, ja sam već pričao s puno ljudi u ligi ove godine i zbog korone, i zbog toga što sam shvatio da mi se sviđa ta ideja. Putujem puno više po turnirima, po hutovim prvenstveno, s obzirom da znam hutove turnire najviše, a njih ima stvarno more.
Ja putujem pa ljudi, eto, možete se javiti meni, ja već imam 3-4 osobe s kojima sam pričao, kojima se sviđa ta ideja, gdje ćemo, uzmemo 1-2 auta, koliko popunimo i putujemo za vikendu, tak malo po Hrvatskoj, igramo tenis i definitivno. Da. Eto, da znate čisto, ja sam jedan od tih koji će putovati, pa možete mi se javiti ako mislite ići na put turnira. Da, to je ja isto sam planirao isto putovati i igraš tenis, čovječ, šta ćeš bolje? Sam kad ima ženu i djecu, to radi za mene pa. Pusti me da sanjam. Ali dobro. Ne, još i prije dok sam možda bio slobodniji, ja moram reći, uvijek je bila ta ideja neki kamp napraviti, odeš tjedan dan, odeš, i to pogotovo dok je kod nas recimo 4. mjesec, nikako, vrijeme je vamo tamo, još balon, i ti recimo odeš dole, Zaton, Zadar, ne znam gdje imaju ti kampovi, tjedan dana, malo igraš, ne znam se kupaš. To sigurno mi je želja zadnjih 10 godina, ali nikako da se poslože zvijezde i karte. A dobro, bit će toga. Bio bi, ako nisi druga, eto, ne znam ko zna, ko ne zna, trebao je prošle godine biti velika stvar za GDC, nažalost korona je tu propastila, još jednu stvar koju je korona propastila je Intercity. Reci nešto malo o Intercity. Intercity turnir, da, dosta smo ga, planirali smo ga i baš je točno bio, ne mogu se sjetiti datum, ali otprilike da je bio. Ne, taj tjedan je točno bio. Točno taj tjedan se... Ti znaš datum, negdje 15.3. ili tako nešto, ne znam. Turnir je trebao biti, da, tako nešto. Ali bilo je, danas smo, taj tjedan je baš počinjalo već kad ljudi više nisu znali, ok, nećemo kupljati se, ne znamo šta je korona, ne znamo šta je ovo. Da. I onda smo rekli, ajmo rađe otkazati da ne je bilo. Mislim da još nije nastupio onaj lockdown, ali je bilo... Bio je, ja mislim, tjedan ili 10 dana prije. Tako je, da. Prije baš lockdown. Je bilo, strah dolazi, zatvaraju se granice. Baš to. Jer u taj Intercity su trebali doći ekipa iz Mostara i iz Tuzla i već se polako počela zatvarati granice. I sad mi ne znamo to ozbiljno je se to dešava ili ne, a mi planiramo turnir čovječe na koji dolazi 50 ljudi, da. Ljudi iz raznih dijelova Hrvatske i ljudi iz Bosne i ništa, 10 dana prije rekli. Dobro, da objasni šta je to bilo, ako ne znam. To je bilo, znači, glavna ideja je moja bila da se naravno okupe kao što se GDC zajednica okuplja na turnirima, da se i GDC gradovi okupe i da se i ta ekipa upozna i izmiješa i podruži i naravno beskonačno teniskih priča. I ja sam to inicijalno zamislio kao pojedinačni turnir, da se svi izmiksaju, možda ćemo napraviti kategorije po godištima, vamo tamo. Ali kad sam što više pričao s ljudima, svi su se napalili da svaki grad bude. Znači idemo od Zagreb protiv Splita, Mostar, Tuzla dolazi, Zadar ima svoju ekipu, sve je to bilo onako. I rekao sam dobro, znači to se onda pretvorilo u momčarsko. U momčarsko natjecanje i rekli smo, čak smo onda i dogovorili da će svaki grad imati 2 momčadi, 40 plus, ispod 40. Dogovorili terene, sve isplanirali kuš, jer to ipak, znači turnir je, naravno treba biti 2 dana, ne možeš napraviti turnir za 1 dan, ljudi putuju. Ne treba biti u Splitu, treba biti u Splitu, da, jer je to ipak ekipi iz Bosne, njima je to puno jednostavnije. 4. mjesec, vrijeme je tamo dobro, kod nas je 4. mjesec ne možeš ljudi organizirati turnir. I to je sve već bilo poludogovoreno. Ne samo polu, bilo, ekipe su već bile pa složene, bar naše. Pa bilo je, da. Drafta je bilo, moram priznati da, znači, ko ne zna kapetani ekipa smo bila na Danko i ja, Danko očito plus 40, ja minus 40. I birali smo, i ja moram priznati da taj proces rekrutacije moj je bio toliko ozbiljan i toliko sam truda i vremena uložio, to je na kraju sam odabrao samo stvarno krem de la krem sam odabrao GDC-a. Da. Bila bi ekipa, bi bila, dobro neću ne spominjati ko bi bio sve u ekipi, bi se neki naljutili koji ne bi bili u ekipi. Da, ali zato to bolje ne spominjati. Da, možda bolje ne spominjati, ali čisto da znate da ako će biti ove godine toga, što vidit ćemo, ako će biti toga, primam bilo kakve prijave i darove i ne znam kakve stimulacije da upadnete u ekipu. Da, uglavnom, evo, baš mi je žao što se to nije održalo. A dobro, bude sigurno, to bude sigurno. Baš bi bilo iskustvo, a nadam se ove godine vidiš, evo, ja sam, znači, planirao za ovu godinu, ali
po tom pitanju nismo ni krenuli, jer zašto? Teško ti je krenuti iz korone planirati. Naravno, ne mora biti 4. mjesto, može biti 9. Da, ja volim taj 4. mjesec, baš zato jer kod nas još Liga A. Da, možemo 10. onda. Da. Kad 10. mjesto isto tole je dobro vrijeme, pa... Pa da, vidjet ćemo kako će biti. Vidjet ćemo, još nismo ozbiljno počeli o tome, ali... Ma dobro, ali bit će kad tad. Mislim, ideja je predobra da se ne ostvari. Ja mislim da, zato što vidio se šta odlazi, ja mislim bio 6 gradova trebalo biti već, da je bila da, 6 gradova. Znaš šta, ne volim o tome razmišljati jer mi baš malo beta. Ne volim plakati nad prošlim ovako. Kad će biti sljedeći, onda ćemo ga raditi i onda će vidjeti koliko će biti u međuvremenu i novih gradova, da ko zna šta će biti sljedeći naš. Koji će sve biti faktor, je. A dobro, daj mi sad ona spomeni, zapravo ja već sam nešto spomenuo tu aplikaciju, to zvuči s obzirom da smo sad više manje sad Discord imamo na aplikaciji, jer nam sjećam se da si objavljivo neki poziv mojim programerima i IT-evcima da bi radio aplikaciju, pa zanima me gdje je to, hoće li ikad biti da se neka aplikacija u kojoj ćemo da nećemo. Eto, čuli ste ovdje, daj malo reci kako, kada, zašto. Pa nećemo sad dalje, mislim da je ovo dovoljno za ovaj intervju. Dobro, bar nešto, ali eto, nadam se. Ovo čak ja nemam tu informaciju, znači čisto da znate ovo. Da, zateko si me sa pitanjem. Znači... Da, ali realno stvarno mislim da je potrebna. Znači, u današnjem je stvarno sve na aplikacijama, aplikacija je bila puno jednostavnija nego stranica. Nova stranica, na kraju, ti si odlučio, ali ja sam se čak i složio s tom i shvatio sam zašto recimo nema smisla ulagati neke veliko vrijeme, trudi, pare u novu stranicu. To sam čak i razumio, ali aplikacija mi je definitivno nešto što bilo bi pojednostavilo bi priču, bilo bi bolje, tamo možeš lakše neke feature raditi, pa onda... Ima puno pro i kontra i onako dosta široka priča, baš onako bi mogli samo jedan session na tu temu. No, ja nisam osoba s kontra, ali čitali, ima ljudi koji se javljaju uopće, samo to zanima. Bilo ljudi koji su me se javili. Ok, dovoljno. Eto, onda u očekivanju ćemo svi zajedno čekati kad će zaživjeti, kad će Danko objaviti kao bar kod za skinuti aplikaciju. Da. Ne bar kod, kako se zove, QR kod. Nešto ćemo smisliti. Pa onda... Neću još o tome, još je rano. Dobro, eto Danko. Ništa, ajmo onda na neke, još imaš neke ideje još za tu ligu, ajmo reći bar neke kratke. Imaš generalno, kakve ciljeve oko liga? Da li to radiš ili to čisto ovako ide improvizacija ad hoc? Pa problem što uvijek imam puno ideja. I onda neke mi se ponavljaju, pa zašto ono nije uspjelo, pa moglo bi opet, možda sad bolje vrijeme, možda nekog od igrača da uključimo, pa da on potegne, evo poziv još jednom, ako Goran dovoljno ne poziva, kogod ima ideju za nešto da isto obogatimo ligu i ne znam na koji način još proširimo. Znači trenutno imam dvije stvari su mi na pameti. Jedno je GDC kup. Šta je to? Team kup? Ne, bez tima. Dobro. Znači igra se ko turnir, ali se ne igra u jednom danu, nego jedno kolo traje, na primjer, tjedan dana ili 2 tjedna. I taj turnir počinje u 4. mjesecu i do kraja u 9. mjesecu imamo finale. Sjećam se da je već nas nekim pričao o tome. I to je posebno natjecanje, kužiš. I ništa, ima svoj raspored, vidjet ćemo koliko ljudi će se prijaviti, kako će to biti, ovog godine bi moglo biti prvo izdanje. Pa to nije teško tako napraviti. Pa ne bi trebalo biti preteško. Pa šta, da staviš, koliko ima nas 250 aktivnih, prijavit će se, ajmo nek se prijavi 150. Ma da, 1000. Ja sam računao, ako bude ždrijeb 64, da smo u problemima, onda moraš čak i brojati tjedne ovako. Znači ždrijeb 64 ti je koliko tjedana? A ovisi koliko ima, znači šta to je... Koliko kola je to? 32, 16 je... 32, 16, 8, 4, polu, 6. 6 meča moraš odigrati. Da, ma dobro, uglavnom to se rastegne od 4. mjeseca. A to je znači, evo da bude ko Grand Slam, 128 ljudi. Dobro, ima 7, to ti je 7, znači 14 tijana, evo, da igraš 2 tijana, 14 tijana. O broju prijava, kužiš, sad isto možemo tu milion tjesta, to ćemo odmah da su svi od početka, pa igraju prva liga i 9. liga igraju u prvom kolu.
Pa ja sam čak i za to je da kao to kupe želimo, cipka da će Dinamo neki igra bit- sa, ono Dinamo igra sa da, ili će ovima. biti neki nosioci koji se uključuju tek u neka, ne znam, četvrtini finala, 16 nešto sad napravno koji kuš. To moramo malo razraditi. Ali prvo ćemo staviti prijave, pa kad vidimo koliko su ljudi prijavilo, Može plaćaju se isto to onda. to je jedna ideja. Dobro, to mislim da je dobra ideja, to je, Da. čini se relativno lako ostvariva, pa onda. Da. Jer praktično ne možeš ništa pametno organizirati, samo možeš napraviti kostur na stranici, a dalje će se ljudi javiti. Pa da, gle, uvijek ti možeš organizirati, znači stvar ti komunikacije, stalno ljudima sve ovo, ono, datume, do tada je prvo kolo, taj drugo kolo, prijavio sam, nisam mogao, pomakni me vamo, tamo i tako. Tu je zezancija, ne? A drugo je, kužiš, ženska liga. Mhm. Znači, ja ću poslat, sad trenutno u ligi imamo, to me stalno pitao, ne znam odgovoriti, recimo oko 10 djevojaka žena, ali kroz ligu je tijekom vremena prošlo puno više. Sad ću ja poslat mail na sve. Cure, da li ste zainteresirane da bude ženska GDS liga? A to ti treba barem 15-20 njih. Pa ako, da, znači, kužiš. I vidit će onda respons i dalje ćemo odlučiti. Ajde, ja sam već isto spominjao i ovdje i okolo da tužno je da imamo, evo sad je došla, igrao sam neki dan sa Helen, sam igrao, Rešević, kako se, mislim da je. S njom sam igra žena, fantastičan tenis, super tenis, igrat će treću, drugu ligu sigurno. I onak jedina je. Znači to je jedna žena s kojom ja praktički mogu igrati tenis da je mog ranga. Pa to mi je malo tužno. To je malo tužno da nas 200 i plus kusur ljudi ima onak 10 žena. Pa gle, realno, ne znam, teško ćeš ti naći ženu tog nivoa, to sigurno. Ne, znam, ali kažem čisto, ali evo ima liga koji imaju stvarno žena tih nivoa. Znači ti na Princu imaš žensku ligu, ti na Princu imaš žensku, imaš žene, ok, koje su čak i prejake postale za žensku ligu, pa igra mušku ligu. Znači imaju 2-3 u muškoj ligi. Imaju još uz to cijelu žensku. Ako Princ može, ne znam zašto mi ne. Pa i Split isto, evo, znači to jednostavno moramo odgovoriti na izazov koji je bačen iz Splita. Znači on ima žensku ligu, mi nemamo, to je jednostavno, moramo se nešto glede toga napraviti, tako da da, naravno da će one moći igrati i jednu i drugu ligu, razumiješ, ili ako hoće samo jednu, ako hoće igrati samo mušku isto, ok. Da. Kužiš, tada tu će biti Uglavnom idemo probati, već je davnih dana bila čak ženska liga. Ne znam, to znaš. Znam, rekao si mi davno, ali to je bilo prije mene. Je, to je isto bilo na početcima. Lijević je vodio to. Bilo je čak ok, kužiš, bilo je ok, bilo je dosta cura, ali znaš, zbog nekog razloga, ne znam, prestane interes vamo tamo, pa rekao idemo probati opet. Ajde, sretno ti bilo. Nadam se da ću zaživjeti pa... Sretno nam bilo, pa nema tako. Da, eto, ako treba, sretno nam bilo. Ili neki turnir muških mješovitih parova, kužiš, pa ovo, pa možeš misliti u zezanci. Da, Princ ima cijelu, oni nemaju ligu parova, ali imaju ligu mješovitih parova. Ja, vidiš. To je stvarno. Da, očito su... Ja sam sad prvi put u životu s Helen sam igrao, tjedan dana prije sam igrao s njom parova, igrali smo Helen i ja protiv Lautare Horvatića. Prvi put u životu sam igrao sa ženom. Znači igrao sam protiv žene na paru, ali nikad nisam igrao sa ženom parova. Mislim, to mi je baš tužno, igram tenis 7-8 godina bez prestanka. I kak igra volej? Ona, pa igra sve dobro, ima tehnički stvarno jako dobre udarce, dobili smo Horvatića i Lautara, čisto. Aha, pa daj spomeni malo glasno je to. Da, dobili smo, baš smo zasluženo, prvi set, je bio baš fascinantno, ona je vukla cijeli par, znači ja sam prvi set bio toliko kriminalan da to je bilo tužno. Ona ko na mene gleda, točno sam vidio njezinu, znači, ne, mislim da nije bila trema, ali je dobro, nebitno, ali... znam da onako na mene gleda, tako sam gluposti radio na meču i toliko sam loš bio, onako na mene gleda točno sam vidio pogled od njega, čekaj ti bi trebao biti dobar, trebali smo igrati ona i ja kao paru, nominalno bi trebalo biti valjda ja najbolji, valjda, i ona kao najlošija, možda u paru bi bilo, ali na kraju bi totalno obrnuto, znači ona je vukla par. Ok, onda kad sam se malo probudio, onda ubili smo i druga 2 seta, ali stvarno igra super tenis i nadam se da će tako biti još. Pa eto, i liga mješovitih parova. Rekao sam da ću na putu igrati to, da moram naći isto neku partnericu da igram mješovite parove. Pa eto, sve zainteresirane se mogu javiti meni. Siguran sam da ih puno ima koji igraju put koji mi se mogu javiti. Da, pa će ti složiti vezu tamo. Pa već mi nešto slago, da, već je nešto bilo, pa možda...
Jedan turnir neki na kojem kraju nisam išao, već mislim da bi imao partnericu ili neko drugi, ne sjećam se više, ali nebitno, ali naći ćemo se. Dobro, znači to su kratkoročni neki ciljevi, ajmo reći. Ajmo na kratkoročnima. Da. Ciljevi ženska liga i kup, pa da znate šta možete očekivati. Šta još možeš reći, ne znam nešto još, šta još o ligi možeš reći da te najviše zapravo iznenađuje, da te najviše, aj negativne strane, da te najviše smeta ko vodi liga? Koji je problem liga, ajmo reći? Pa gle, već je liga toliko stabilna da sam se i na probleme navikao, kužiš. Mm-hmm. Sad, šta me najviše smeta? Kužiš, teško je to reći. Naravno, ono na kraju mjeseca kad se ljudi svađaju ko će bodove, ko neće, kužiš, to je... Ili kad dođe neki fight na terenu i ispadne, znaš, to me je žao, znaš, koliko god si iskusan, svaki put onak se dodatno razočaraš, misliš pa kako ljudi, ono, tu smo zbog sporta, zezancije, fair play, kužiš, znaš, kod 0-0 smo svi friendovi, ali kod 9-9 u taj breaku ipak, zašto si mi zvao ono auto, a ja tebi nisam. To mi je, ali to nije problem lige, to je recimo što je nečem za čim žalim, da je tako, ali to je tako, jednostavno ljudi smo svi i toga će biti, nema tu greške. A da mi je nešto sad još stvarno žao, pa ne znam, znaš šta mi je možda, žao, to je krivo reći, gdje vidim mjesta za napredak. Znači, to su ovi naši sponzori. Mm-hmm. Istina je, s obzirom koliko smo velika liga i to, osim to nešto što malo tenis i sportu i tu i tamo nešto. Imamo mi sponzori, oni nama daju popusti i imamo, ali nekako mi je žao da oni nisu više uključeni, razumiješ? Stalno si mislim da sam ja imam dućan, opremu, došao bi na turnir, pričao bi s ljudima, provjerao bi proizvode, kužiš, rekao bi evo ti baner, znači evo ti pošalji mail sa reklamnim popust toliko i toliko. Jednostavno, nisu dovoljno uključeni, znaš, to mi je onako, ne mogu skužiti, znaš. Ajmo sad svi ljudi koji su izdržali do ovog trenutka, da možemo čuti, samo da je jako puno ljudi, baš more ljudi, kad ja njima kažem za neke stvari koje imamo benefite kao preko sponzora, niko ne pojma nema o tome, pa daj onda sad svima jasno i glasno objasni šta zapravo ljudi imaju, barem što ja znam u tenis sportu, a druge stvari čak ne znam. Treba ići na stranice pogledati, gore lijevo link sponzori, piši znači na početnoj stranici, ili ne znam ni ja na pamet, ali imaš popust na opremu, imaš loptice za pobjednika lige, i to pobjednik mislim svake lige, znači ako si ti tako. Ok, možda bude da ja to onda objasnim, kad već ti, znači cijeli smisao toga je bio da ljudima pojasnimo šta se događa, a ne da pogađamo šta se događa. Znači svaki osvajač lige u aktualnom mjesecu sljedeći, ali samo sljedeći mjesec ima gratis špananje u tenis i sportu. Znači to znači ako si osvojio 9. ligu, ako si osvojio 2. ili prvu ligu, sljedeći mjesec imaš gratis samo ruke, znači naravno s njihovim žicama. Ne možeš doći sa svojim žicama i reći daj mi gratis špananje jer on nema nikog koristi od toga. Ali to znači da svih, koliko god već 50 pobjednika lige ima pravo na to. Ljudi to ne znaju, ne koriste, pa čisto dobite tih 35-40 kuna gratis, dobite. To je jedna stvar i osvajači prve lige dobije gratis paket loptica. To je druga stvar. Imamo najbrži reket, iako to čak dobiš obavijest na mail, pa to ljudi razumiju. Znači, ko prvi odigra sva 4 susreta u mjesecu je najbrži reket i dobije paket loptica. I imamo neke promo kod Curkovića. Aha, da. To imamo ako si 50, ali to je slučajno, to nemaš kada. Ako završiš na 50. upis ili 100. upis, onda dobiš 50 kuna bona ili tako nešto. Bona kod Turkovića. No, na to ne možeš utjecati. Pa ne možeš utjecati, ali možeš dobiti nešto i to je super, kuž. Da, takve stvari bi trebalo biti više. Ali čisto, ono što je bio cijeli smisao, što sam ja, zašto sam te pitao, to da ljudi znaju da imaju to gratis špananje, što ljudi nema pojma da imaju gratis špananje. I ako si svoju prvu ligu imaš pravo na paket loptica. Pa, da znate, sad ste čuli ste ovdje. Da, kuž, tu se ja nađem u jednoj situaciji, da ja njih moram stalno promovirati, kužiš? To je problem inertnosti. Da sjete mene jednom godišnje i polugodišnje, Danko da je stavi vijest, nešto. Onda... to je Vajda, recimo, na jedno vrijeme je ok radio, on imao čak i neki slabar mail, on je to dobro radio. Vajda je bio proaktivan, on je slao mail, on je nudio, on je bio aktivan. Ovi drugi su tu i to je to.
Ovisi I o onda ljudima. svake godine ja kod njih, jer mogu nešto može. I sad onda ostane na tome. Da vidjet ćemo, ne znam, tu ima prostora za napredak. Imali smo nekad člana odbora koji se bavio kako je pisalo za odnose s sponzorima, otkad nema toga, nema ničega. Palo je sve. Je. Da. Daj da opiši malo progres odbora otkad je lige. Čovječ. Ljudi koji ne znaju, čisto malo, još malo povijesti. Znači, kako je to uopće išlo? Da. To je zapravo išlo, za sve je kriv prvi četvrti i reset lige, kužiš. A sad da pojasnim to malo. Znači, ja sam mogu voditi sam ligu i donositi sve odluke vamo tamo, ali se oko tog prvog četvrtog je bio najviše sporova, kužiš kako napraviti to nove lige. I onda sam ja izmišljao ne znam šta sve ne i kad sam to predložio i implementirao, onda je bilo dosta nezadovoljnika. Onda sam sad dosta, nezgodno se osjećaš, zašto ovo, zašto ono. Onda sam rekao, ok ljudi, nema frke, ajmo se mi okupit, ne moram ja donositi sve odluke, naćemo se 5-6, koliko god, i onda ćemo zajednički donositi odluke. To je 2013. tako? Ma još i prije. Još prije? Da. Ja znam za 2013. kad se dogodilo ono. To je počeo prije da se došao u ligu, je bio taj neki veliki sastav. Da. I onda je, šta je onda bilo? Da, i onda se, ne samo to, znači sve odluke i kad ti moraš suspenzije i nekakve neugodne situacije rješavati, malo ti nezgodne bude kad si sam kuš, ljudi neki kao šta imaš protiv mene i taj dalje. Znači, osobno shvaćam. Osobno, počnu shvatati što bude stvarno nezgodno. Ipak ti je lakše kad imaš grupu ljudi, gle, mi smo odlučili, savjetovalo se, hvala Bogu, ne moram ja uvijek biti u pravu. Kužiš, ja kažem, ok, vas trojice ste rekli tako, ja mislim ovako, nek bude odbor odlučio. Kužiš, nema veze što nije po mome, glavno da... Prokleta demokracija. Kako se zove, da je odgovornost magnuto s mene, da tako se izrazim, da, znaš, ipak si lakša stvar. Onda su, nakon nekog vremena, s obzirom sam ja izabrao te ljude, naravno, s kojima sam igrao, s kojima sam poznao, nisam pozvao u odboru, ljudi koji su vjerovali, onda se pola priča kao, ti si izabrao sebi ljude u odbor, ne? Onda su bili kao neki izbori, izbori za odbor, tak, znači cijela politika i tak, to je, i onda je bio odbor od 7 ljudi i tak, onda je to krenulo malo formalnije. I onda sve manje i manje. I onda s vremenom ljudi imaju entuzijazam u početku, ja ću ono, s vremenom naravno, teško je izgurat nešto dugo, entuzijazam je super, ali ne drži beskonačno i onda tako. Neki ljudi su mi, više se to nije dalo, neki novi su dolazili s idejama, sa voljom i tako dalje. I tako živi odbor do dan danas. Ljudi dolaze i odlaze. Čak spali smo, kad prošle godine smo spali na 2 člana, smo spali u jednom trenutku, ali eto, Kiri nam se pridružio, sad smo... A kako si ti došao u odbor? Ja to podsjetio. Nadam se da Chris ovo ne sluša. Chris mi se zamjerio sa svojom odlukom da me ne pozove na Masters. Znači, pogotovo, ja sam sad dosta kompetentan za Masters i ja ih organiziram, znam kako funkcioniraju. Znači, funkcioniraju vrlo jednostavno. Kad top 8 se kvalificira na Masters, ako neko top 8 ne može, zoveš 9. Ako neko drugi ne može, zoveš 10. I tako dalje. Dogodila se situacija gdje sam ja bio 10. i gdje je dvojica se otkazala. I prvog je Chris je zvao Kipa, mislim bio 9. i zove Kipu kao prvu zamjenu. I onda ja sam bio 10. i neko je otkazao i ja sam trebao biti druga zamjena. Ja već računam sve to i Chris objavi raspored i mene ja na raspored, znači dan prije Mastersa, 2 možda. I on je zvao Novaka, ja mislim. Mm-hmm. Novaka zvao s razlogom da zato što Masters kao treba biti jači turnir, on će zvat kao zamjenu. Je možda neki turnir ili nešto kao... Ne znam koji je razlog bio, mislim da je bio, ali tipa, smisao je bio da on je bolji igrač od tebe, zvaću njega ili bolji igrač od tebe. To je cijeli smisao, bio kao jači turnir će biti. Što meni se baš i nije svidjelo. Isto tako se nije, znači tu večer nikad neću zaboraviti kad se to dogodilo. Znači ja tebi ne mogu koliko se ljudi meni javilo, koliko ljudi je zvalo Chrisa, to su bile takve drame, to je bilo urnebesno. Kad me to zasmetalo, htio sam ići na Masters, ali nije me se toliko smetalo, kao što je smetalo nešto malo više druge neke ljude, to mi je bilo smiješno. I onda sam rekao da mi se ne sviđa to što u tom trenutku, to sam i tebi tad rekao, ali bar ljudi oko mene su bili bio je pogled na ligu dan koja je osoba
onak glavni u ligi, on vodi ove neke bitne stvari, a Chris zapravo vodi ligu. Znači Chris je bio taj koji i meni se nije svidjelo to da on ima neku svoju pod navodnicima hegemoniju. I rekao sam idem u odbor da više Chris nema sve odluke. I uključio sam se u odbor, mislim uvijek mi je liga bila draga i sve to, i uključio sam se u odbor. I onda definitivno kajem šta je najbitnija stvar u cijeloj priči, shvatio sam, kad sam ušao u odbor sam shvatio koliko Chris stvarno radi za ligu, da to nije toliko strašno. Ok, naravno ima stvari koje se nismo slagali on i ja, ali to je puno manje bitno. I dalje smo surađivali smo ok u odboru i od tad sam ušao sam zapravo sa dosta, ajmo reći, motiv mi bio dosta loš. Rekao sam, ja sam uvijek vidio se svađati s Chrisom. U pozitivno, znači mi ja smo se bili ok, znači ne mogu da smo se mrzeli. Ali to je tak sam ušao, a zapravo tad sam onda ostao sam zato što mi je bilo ok i sad mi je i dalje. I dalje mi je još uvijek ok biti u odboru, pa eto. Pa ne, izabran sam svake godine. Ja sam to malo sam to smetnuo s uma, a ja sam se sjetio da mislim, ja volim čut i kritike, naravno, zašto ne, pa da liga bude još bolja. I znam da si ti dosta kritizirao ove wild cardove što su bili na prvoj četvrti. Jesam. Ja sam bio taj, to isto, to je bilo tipična, bila tipična ona priča, gdje sam ja kao kritizirao sam nešto na forumu, i onda kad sam ušao u odbor praktički nisam ništa poduzeo, zato što shvatio sam da jednostavno nemaš polju. Definitivno moja krivica, znači ja sam napravio nešto, ja sam kritizirao bez da sam imao rješenje. Meni se samo nije svidjelo to, ali zapravo nisam imao bolje rješenje. Znači, to sam ti reći, znači, ja sam rekao, nema problema, ako hoćeš, dođi, pogledaj, zajedno ćemo pogledat, smislit ćemo bolje rješenje, zašto ne? Sad se sjećam zapravo čak sad sam se nečeg drugog sjetio, kako sam zapravo više prije ušao odbor, ne Masters. Masters je bio prva stvar, ali kako koja je prela čašu je bila kad bili smo na španskom, mislim da je bio Friday night. I na španskom je bili su Gino, bio je Chris, bio si ti, bio je Labaš. Mislim da su bili svi članovi odbora u tom trenutku. I ja nešto pričam i nešto mi se nije sviđalo oko wild cardova. I pa komentiram. To se sjećam. Tako, to je bila kap koja je bila čašu. Masters je bila prvi korak. I bilo je nešto oko toga gdje sam ja komentirao, nas je bilo tamo puno, ja sam bio najglasniji i pričao sam oko toga da wild cardovi da ne valjaju, da ne možemo gurati da treba kao više vrednovati igrače koji igraju i zimu i sve to. Što je zapravo donekle čak i dalje slažemo oko toga. Ali, i bilo oko toga, i onda mi je Chris odgovorio, pošalji mail na odbor. I kad je on to meni rekao, kad se svi sjedili pokraj mene, znači doslovno cijeli odbor je sjedio pokraj mene i svi pričamo i tamo ima puno lige, znači možemo napraviti neku zdravu diskusiju, podivljao sam, znači to je baš to me smetano sam rekao, ok, onda ja sad hoću ući u odbor da nemam slat mail u odboru, onda ću ja ući u odbor. I hvala Bogu nije teško ući u odbor, nije bilo teško ući u odbor na smislu da morao sam proći intervju samo jedan proces inicijacije. To sam uspio zadovoljiti zajedno s Biškupom, oni ja smo onda se uključili. Da. Ali da, to je bio taj razlog, ali mislim, ono što je bila ta priča, te za wild card, mislim, ja se i dalje slažem s tim da ja bi više kažnjavao ljude koji ne igraju zimu, ti se to ne slažeš, tebi to onako kao bitno igrati, sve to meni onako bilo tužno da ljudi koji igraju cijelu godinu da se ne nagrade. Ja bi uvijek dodatno nagradio ljude koji igraju više. Znam, ali ja ne želim pod navodnicima tjerat ljude da igraju. Zato da ne bi izgubio mjesto. Kužiš, to je meni malo, ja hoću kad čovjek igra da igra s guštom, da ima vremena, da mu je to stres, sad mora zbog tog igrat. Kužiš, tu a gledaj, to je bilo isto, mislim, ako se sjećaš, ja kad sam ušao u odbor, nije bilo nikakvih kazni praktički za ove ne igrače. I ja sam to isforsao, ti si imao isti pogled na to za te kao, a gledaj, ako hoćeš igrati igre, ako ne. Ako si odigrao 0, doviđenja, kuviš, a sve ovo, si odigrao 1-2, onda ajde, progledati se kroz prste. Ali ako si odigrao 0, onda te izbacim. Ti se uvijek neko švercao, positno. Dobro, a kaj sad misliš, jel bi ti ok ovo ili, mislim, jel misliš da je isplatio se, kad pogledaš isto odigranost je fino narasla od tog uvođenja. Ne, naravno, pa ja sad tu mogu otvoreno reći, znači ja nisam imao muda se obračunavati s toliko ljudi, razumiješ? Znači svaki mjesec pisat mailove, gle ti nisi odigrao 2, izvoli ti igrat. Nisam imao muda, nisam imao taj nastup, kužiš, to je, neko to ne shvaća ozbiljno, pitanje koliko trebaš shvatiti ozbiljnu ligu, kužiš, neko je došao tu. I sad, da li ti njega da kažnjavaš ili ne, zato odigrao samo 2 susreta.
Tu sam bio lila, ali sam znao da moramo uvesti neki red, samo nisam znao kako. I kažem ti, nije mi se dalo svađati s ljudima, ulaziti u sukobe. Tada sam tu iskoristio Joker Zovi, Goran Kovačić. Kužiš? Čak nije samo ja, Chris se isto slagao s tim generalno. Chris je bio taj prvi koji je to radio, te dodjele bodova, i on je to super odrađivao, on je bio onako vrlo odrješit u tome, ljudi su ga vrlo poslušali su ga, nije bilo previše diskusija s njim. To je dobro odrađivao. Dobro, šta ti si malo onda postrožio, šta? Pa ja sam predložio zapravo koje će biti kazne, Chris je samo to naprovodio, ajmo reći, ja kad sam ušao, ja sam rekao da ja sam predložio da to imamo 2 meča, opomenu to Praktički uveo sam kazne, a Chris ih je provodio. Da, pa evo da tu možda još malo pojasnim na svoj stav oko toga, imali smo tu beskonačne rasprava tih u odboru, pa ako mogu sad svoj stav iznijeti to, znači, najbitnije je da se javiš. Ne moraš odigrati taj... To nije tvoj, to je stav odbora, samo čisto znači Danko se krivo izrazio. Ovo je stav odbora, ne stav Danka. Stav Danka i odbora. Ok. Ali ne mislim, meni to isto, znači javi se i nije me briga. Znači javi se, ne stigneš, uopće mene, iskreno neću reći da me ne zanima šta je, ali ne želim ulaziti u osobne razloge, ali se javi da mi znamo šta je i da možemo registrirati susret i možemo dalje. A ne da nam visi pa ne znaš šta je, šta nije, hoćeš igrati sljedeći mjesec, nećeš. Znači, dovoljno je javiti se, gle, sorry, nisam stigao, krivo sam se preračunao, osobni problemi, hvala, evo, to je to. Ljudi mogu najbolje vidjeti po tome, ko prati detalje, mi smo prije, sad već ima 2 godine kad smo promijenili, znači zahtjev za dodjelu bodova, među ostalom se više ne zove zahtjev za dodjelu bodova, nego se zove registracija susreta. Da. Znači, nama bodovi kao bodovi nisu bitni. Znači, generalno nama nije bitno da se dodijele bodove, nama je bitno da se registrira susret. Nama je bitno da mi znamo da zašto se meč nije odigrao i ko je bio, ajmo reći, neki pod navodnicima krivac. Da znamo ko igra, ko ne igra. Mislim da u smislu da znamo ko igra, ko ne igra. Ali da u biti smisla da se registrira susret, ne da se dodijele nekom bodovi, jer ima jako puno ljudi kao mene nije briga za bodove i onda ne registriraju susret. Ali to uopće, znači, bodovi, ti možeš tamo na kraju krajeva, ti imaš tamo opciju registracija susreta, podijeljena odgovornost i ne tražim bodove. Sad ti možeš tražiti bodove, ne moraš tražiti bodove, ali moraš registrirati susret. I to je jasno, ljudi moraju znati distinkciju između ta dva pojma. Pa eto, to je to. Ok, te tehnikalnosti, mislim da smo dosta pričali o tehnikalijama lige. Mislim da... Baš sam mislio, tiče mi cijeli intervju na tehnikaliju. A šta ćeš morat? Mislim, gledaj, s obzirom da... A i ove te stvari, čito neke tamo povijest lige, puno ljudi ne zna kako se razvijala liga, pa nismo spominjali, kako je išlo kako su se lige zapravo razvijale od zmije, piramide, sadašnja boca. Prvo su bilo prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma liga i sad dođe novi čovjek, sedma liga. Treba mu 6 mjeseci i pobjeđuje 6-0 dođe do prve lige. Onda ne, ajmo ovako, ajmo onako i na kraju smo došli do ovog sustava. Boce gdje se malo ipak širi, onda se malo suzi pa se opet širi. To su bile zanimljive vremena gdje si treba biti dosta kreativan. Zeznuta je stvar što ljudi imaju problema u drugim gradovima. Često hoćeš prilagoditi strukturu natjecanja igračima. Znaš, ako ti ih je previše za drugu ligu, onda bi naravno imao 3 druge lige, kužiš. I tak, to je dosta izazovno, ne onako... Kod nas nije toliko izazovno kad imaš toliko puno ljudi, to je vjerojatno izazovno kad imaš ti prak 50 ljudi. To je problem, znači onda ne igraš, ali kad imaš 250 ljudi, jednostavno se toliko se disperzira se da možeš imati ono. Jednostavno imaš 4 super četvrte lige, toliko je jednostavno. Tako je, onda kad imaš velik broj ljude, onda braći nešto puno izbora, a i dobro je, ne? Svi se nađu na svom nivou. Ti kad imaš, recimo, 50 ljudi, sad 10 ih je jako dobri, kuš i sad onda ne znaš kako bi učinio ligu zanimljivu njima, da ne igraju stalno sa istim, ali tako, da. No, dobro. Ništa, daj mi reci onda, malo da se vratimo na tvoje igre. Igraš, koliko si mjeseci zapravo igrao, koliko zapravo ti, 13. godina ovo? Tako, dobro te čuno. Ne, čume 13. 2020. Od 2018. je počelo, ja već... 2008. je počelo, ja već od 2018. samo govorim 10 godina lige, a sad je već to ipak 12 i dolazi skoro pa 13. Koliko si igrao mečeva, koliko si igrao... U ligi? Da. Pa neko vrijeme sam sve igrao, onda sam neko vrijeme malo pauzirao zimu, pa sam zimu igrao samo friendly, malo trening. I tak. Tako da, zima je ta problematična, igra samo jednom, plus eventualno neki parovi, zima je ta dosta problematična, a evo sad je, naravno, nisam igrao ništa.
Dobro. Danas se nećemo igrati one igre pogađanja rezultata. Dobro. Jer ja To, nemam... ali na što sam spremio odgovor za to je. Znači, mislim da prvih 5 godina lige da sam znao sve. Bolesno. To sam baš onako. A poslije toga, rupa. Nevjerojatno. Znači, vjerojatno pamtim tu i tamo koji meč. Ali prije, znači ne znam točno sad je 5 godina, ali ja sam svaki meč bio nabrijan, doživio sam ga, znaš, kakva je bila dinamika, sve baš onako mi je bilo skroz. Dobro, daj reci, evo, sobno si odigrao si koliko meča, vjerojatno 300-400 mečeva si vjerojatno odigrao u ligi. Mislim da više od 300, da, ne. Da. Dobro, ali ko ti je najveći, ajmo reći, ko je najbolji igrač koji si igrao? Najbolji igrač, ne znam da li sam to spomenuo, jesam tamo u onom podcastu. Pa najbolji igrač mi je bio kako se zove, Milas. S njim smo igrali, u Team Cupu smo se sreli, kužiš. Tu se onako lagano osjetite dominaciju, ne. Dobro. Ko ti je najveći rival u ligi? Rival? Teško pitanje. Ja još sam ovako po putu sad i mislim da samo da me to ne pitaš jer ću morat puno razmišljati. Jer sam pazi, sa Juričićem sam dosta igrao i bili smo dosta dugo zajedno, ovamo tamo. Tada s njim sam dosta igrao. A sad ne bi Kako imaš 5-5? Ne znam. Mislim da sam bolji. Ali dovoljno ti gori rivalstvo da ne znam koliko nam je skoro i tak to je. Da mislim da ga imam, sam ga u početku sam ga dosta držao školicu. Poslije malo meni, ali mislim da... Se sjećaš našeg prvog meča? Kaj? Se sjećaš našeg prvog meča? Sjećam se našeg prvog meča, sa zadovoljstvom se sjećam. Znači, onako, baš je bila isto školica jedna. Igrao si super. I mirno sam izgubio. Lijepo za oko, napadačke, a ja sam plasirao sve udarce i ne znam koliko je završilo. 2-0 do tebe. Znam da je bilo mirno. Znači, to je bio baš onako meč po mom guštu. Znači, ti igraš, a ja kontroliram poene. Ali onda nakon toga... Ali nakon toga je to te isto moram pohvaliti, znači kako sam igrao s puno igrača, imaš igrače koji iz meča u meć tip igra istu igru, kužiš, tebi je već neugodno daj skuži, daj promijeni, daj ovo, kužiš, a s tobom sam vidio, drugi put, skužio tip, kužiš, već je, baš mi je bilo drago da ljudi napreduju, razmišlja i da. Poslije više nije bilo drago, kad ti nisam mogao doći ništa. Ja se sjećam da je bilo tip, mislim da smo igrali još neki knap meč, smo jako igrali, kad sam dobio, sad se više ne sjećam točno ja, ali mislim da se igrali neki jako knap meč, koji treba biti puno lakša pobjeda na moju stranu. To misliš što si izgubio, vjerojatno ti na taj meč? Ne, to se neće sjećam. To je meč nakon kojeg sam se možda fizički najlošije sjećao nakon meča. To mi je bio prvi meč nakon bolesti, to je jedan meč koji se baš davno, koji se baš sjećam. Naravno, pa nije zdravlje izgubiti, ajde. Znaš šta, od tebe stvarno zdravlje ne mogu izgubiti. Znači, ja sam sebi rekao, neću nikad izgubiti više od Danka Grajnera. I danas dok sam, znači, bio prvi meč nakon bolesti, ja sam fizički sam bio zdrav, ali sam bio prvi meč nakon bolesti. I uvijek mi prvi meč fizički sam bio, znači, pluća su mi bila, nisam se mogao kretat. A bilo neko odvratno vrijeme, tipa sparina, neka bolesna, vlaga zraka, valjda 80%, 25 stupnja, znači tipa 4. 5. mjesec. Znači baš je užasni su bili uvjeti i još... Sreća, na mojoj strani terena je bila dobra klima. Ne, ali ja znam da sam ja umro, ja znam da sam došao doma i da sam se samo strovalio, sam se na krevet i tipa pol sata sam nisam dizao krevet, obučen, znači sav u tenisicama, valjda nisam se mogao, bio sam mrtav. Izgubio sam meč. Ne sjećam se kada da je bilo 2 ili 3 seta, ali onda sam izgubio meč, ali sam umro. Ali to sam prepisao zdravlju, nakon toga hvala Bogu više nisam izgubio od tebe. Ali da imaš sreće da te ne zapadne raspored da si sa mnom u ligu, to je sve što ti reći. Taj drugi meč, ako se ne varam sam rekao neću više niko izgubiti od tebe, sam shvatio što treba napraviti. Baš jedan sam skrekao sam te i rekao sam znam što trebam raditi Danka i od tada to, hvala Bogu, pa... dobro, kad sam se digao više, mislim da... Da, pa je, da. Ipak je velika razlika kvaliteti. Da. Ali tada definitivno, ja sam uvijek rekao, znači, igrači poput tebe su digli moj vrat. Znači, i to stvarno, to sam uvijek sam tisuću puta spomenuo Kazalickog, ali ti si definitivno jedan od tih koji su digli moju igru, gdje sam mora početi razmišljati, što ti sam rekao, moraš nešto promijeniti, pa... Ajde već kad spominješ Kazalickog. Ajde, spomeni ga ti. Znači, stvarno, super tip i znaš koliko jedan head to head s njim, šta misliš? Koliko ste put igrali, pa reći? Ja mislim da 2 puta. Samo, a dobro, onda, 2 puta ideš, onda bih rekao da imaš 2-0, ali...
Pogodio si, bravo, ali ne, očekio sam da će iza njega nešto. Pa da nisi ovako došao sam Ovako rekao bi da. tendenciozno, da, znači bili su super mečevi i napeti, vjerojatno ću požaliti zato što se sad hvalim ovdje, ali to su mi stvarno... Njemu ne treba puno da ga nabriješ, pa onda mislim da sljedeći meč. Ne, dobio me na turniru onda jednom, makar to se ne računa jedan set naravno. Po vrućini i tak to, ne. Ali to su, znači, onak, bio je bolji i znači, naravno, teško igra protiv Kazalisko, pogotovo s mojom igrom, znači on je recimo, ja bih rekao, ja na steroidima, ne. Da. Tak da mi je to bilo baš ono, sam bio happy kad sam ga dobio. Ne, bravo. Eto, 2-0 ti imaš s njim. Koja ti je najveća pobjeda ovo? Zapravo znam koja je najveća pobjeda, ali reci da vidim da će to reći. To misliš, prvo sam mislio kao rezultat da sam neko zgazio, ali ti sigurno misliš na pobjedu protiv Saše Kalca. Tako je, dajde pohvali se, daj ti šansu. Pa dobro, nema se to šta hvaliti jer to svi znaju, tako da To je možda najveće iznenađenje povijesti lige, ja bih rekao, ja ne znam da li ima veće iznenađenje. Znaš šta, čak i kad su ovi radili Elo tamo, kad je radio kuš Marijan Kovač, onda imaš tamo, može dobiti najveća iznenađenja i najveće i mislim da je to stvarno bilo jedno od najvećih iznenađenja. Mora biti, ja. Mislim, bez uvrede tebi, ali pogotovo kada tada. Znači sad ne bi doćelo da ga dobiješ iskreno, zato što kako bi, znaš kaj... A dobro, ti više nisi ko što si bio. Ja nisam, a i isto on se isto malo nabrije kad igra sa mnom. Navijano za sve ti. Jednom mu se desilo i sad kad dolazi da meč... A da, znaš što zaslužio taj poraz, bio je bahat i arogantan i došao na meč, pa zaslužio taj poraz. I to Kalinjo sam zna. Dobro, ništa, mislim da smo poprilično odužili sve tu, da tako smo se jako puno tema. Da, već sat vremena prošlo. Prošlo je debelo preko sat vremena. Daj mi za kraj reci samo, imaš nekakve osobne ciljeve u ligi i vjerojatno ljude puno bitnije ti, da li imaš kakve ciljeve osim što si spomenuo za ligu i neki, čisto neki zaključak cijeli pogled. Pa ne, zaključak mi je, zaključak mi je vratit se na terene, igrat tenis i uživat, znači... Isto, ova korona nas je sve zdrmala, inače ne volim baš to zimu, neki priče volim kao, voliš više u dvorani i tako to uvijek ti. Ali meni jednostavno nema bolje feelinga, kad je dobro vrijeme vani, doći vani, igrat tenis, stvarno je to veliki užitak i želim svima da što više uživaju na taj način, znači baš mi je drago da sam pružio ljudima isto način da uživaju u tome dodatno i tak. Dobro. Jednostavno da, želim povratak na terene, toliko možda malo zvučim očajnički, ali to je istina i želim svima nama da se što prije vratimo. Isto koliko smo vratili se prošle godine, isto kad je turnir bio prvi naš, baš lijep osjećaj ponovo se okupit, biti. Biće to i ove godine. Tenis, uživat u svakom poenu i tako, bez ozljeda. Tako je, god da svi kažu. Da. Dobro, eto, ništa, nećemo zaključiti, nismo još previše za takve tvoje igre i tebe kao igrača, ali to je bilo možda za očekivati. To će biti posebno intervju. To će biti, da. Mislim da ste dovoljno saslušali ljudi, da zasiti će se, nadam da mene sigurno jesu. Čekaj, još jednu stvar sam zaboravio. Ajde, zaključi. Dobro, nadosnibili bi nepro. Znači, moram tebe pohvaliti, osim kod člana odbora, za ove intervjue. Znači, mislim da su ovi intervjue stvarno nešto fantastično. Ja sam o tome maštao, želio, nikad ne znao kako će to biti, ko će to izvesti. Znači, ne djeluje komplicirano, sjedni s nekim priče, ali kogod je nešto probao raditi, nakon nekog vremena vidiš da je to i nije tako jednostavno i treba ti vremena i truda i volje i ne da ti se uvijek. Tako da eto, svaka čast. Mislim da ih kvalitetno radiš. Hvala. Mislim da su i kritike opravdane, neko kritizira, nema veze. Znači, ne, ja zapravo sad čak, ja se nadam da ako je neko ima bilo kakvu ideju kako ovo poboljšati, da li ima neke nove teme, neke nove... bilo šta, format, kako to promijeniti, kako ga poboljšati, ja sam otvoren za sve, već sam 1000 puta to spomenuo i ovdje, znate kako ovo funkcionira, već sam sad dosta ljudi snimio, znači stvarno je produkcija 0, a moja priprema je malo ajde iznad 0, ali to je otprilike topa. Ako neko ima bilo kakvu ideju, ja sam otvoren, znači stvarno bilo koja kritika, ne vrijeđam se, recite mi šta valja, šta ne valja.
Vjerujem da nije lako slušati, evo sad Čuku i Pol slušati mene kad pričam s nekim i tako jednomjesečno, naravno niko vas ne tjera da slušate, ali eto, otvoren sam za sve prijedloge, ali kako, ako možemo nekako to poboljšati, ako neko želi to drugi raditi isto, paralelno sa mnom, ja to radim čisto i među ostalim sebi iz gušta, ali ako neko to želi paralelno raditi sa mnom, slobodno ima... Gledao sam sad malo te youtubere i ne znam šta je sve to popularno podcastere, kažu uvijek, znači ono, subscribe, like i komentiraj dole, znači, Goran kaže često to mi nije potrebno, tak radi zbog sebe. Ali evo, ja ću zbog sebe reći, znači, i komentirajte, recite nešto, znači, ono, naravno radiš uvijek zbog sebe da tebi bude dobro, ali je puno bolji osjećaj kad vidiš da s tim nekog drugog razveselio, da to neko pratio, na forumu kaže jedno čekam da kad će intervju. Discord će tu pomoći, evo Discord će puno pomoći, od danas ćemo... Evo, svaki komentar, makar i malo zezancije, neko ti kaže šta previše pričaš, upadaš u riječ, nema veze, samo... Mislim da je... Čuo sam već tu kritiku, moram priznati da ja malo previše pričam, dobro. Uglavnom, da, mislim da je ovo stvarno jedan kvalitetan sadržaj, da je dodatno obogatio ligu i da ono, ne samo ligu nego cijeli community, tako da eto. Eto, hvala, nastavit ćemo dalje s tim. Ljudi javite mi se kao na Discordu, ćemo napravit ćemo tamo topik pa ćemo tamo, bit će mi lakše neki novi ljudi koji će se htjeti javiti. Slobodno mi se javite, pogotovo želi snimiti intervju sa mnom. Ja sam sad već polako, već sam iscrpio neku listu, imam još 4-5 ljudi s kojima sam okvirno barem spomenuo intervju, ali kogod želi nek mi se javi i napravi. Još jedna opaska, a to je moramo uključiti igrače iz nižih liga. Ne znam kako, to mi je, evo, to sam pitao šta mi isto možda fale u ligi. Znači, čuo sam isto u par navrata priče kao da je jedna priča u višim ligama, čak da je sređenije. Zašto? Zato smo, si ti iz više lige i ja sad da je vidim malo prema nižim ligama da dole je srednja stvar. I ne znamo točno što se kao dole dešava, tako da ćemo sigurno, nam je to neki target, da puno više radimo, uključujemo ljude iz nižih liga, komuniciramo. Ako ima neko iz nižih liga i hoće se možda uključiti u rad odbora ili bilo kako, javite se. Stvarno nam je želja širiti što više komunikacija. Je, definitivno. Eto ljudi, javite se, imate sad taj Discord, tamo mi se možete javiti, ko hoće da intervjuje, ko hoće ideje, javite se mailom, bilo kako, pa možemo zaključiti ovo definitivno najduži intervju koji smo sad uradili, idemo sve dulje i dulje, pa do nekog sljedećeg puta, pozdrav! Bog!